Губернатор бала. Жақсы келсің енен. Құдай өмірің ұзын болсын. Надо один завод строить, как вы думаете? Қанша күн мөлет береді алсыз? 15 күн 15 күн мөлет береді. Бұл емес. Сол аяғында қарақшы ана. Оны бар жоқ, бар жоқ. Мына иттер жүреді. Кеше сізге айтқан жеріңіз жер, онда өліктер жатады. Азыр оны адамдар şu жерде еш кім жоқ. Енді өзіміз қылауыз да оны. Onu biz kılıyoruz, Oşunu ektik çok kömüş gerek mi? Malda alıp gelip taştaysın. Araba uşularda büyüdürse bolat uyda. У нас вот здесь баня есть. Ошо баняға барып үйе тұрғаннан отдельно. Мы сами виноваты. Машина садин көпірі мостында иттің өліктер жатады қатар. Вам должны прийти кто-то чистить ваш мусор, что ли? Им делать нечего обоим. Им деньги не дали, они вот ходят. Mesela нам özü gelip dövüşür. Это все можно сортировать. Мусор нужно мы же сортируем мусор. Biz o fabrikada сортируем. Geçesin. Atar kapıp bizi aparalım bunu. Bunu kafalı işlerin ayrı işleri dışarıdan getir onu ayrı işleri. Tamam kafa. O ölükler uygun ölükler için takılı yapar. Hakim geliyor zaten çevirttikler mi iş yapar bunu. Bunu ölükler gördük aslında. Sen hakim geliyordu. Hakim geliyor mu? Gelgen özü gelip sonra zaten çevirttikler şuradan çekiyor. Bizim orada geldim. Anlıyorum. Can çaçı bol kalırsa fazla bunu taştay turgan yerde demettik. Ya hazır o jogardan görüyoruz. Mostun janında itin ölüklerden жатат уже. Mostun трасsanın 50 метр. Азыр сайменен машина чыкса болот. Көрсөтөм. Мына ölüktү көрдүңүздөр. Bunun жайында 5 ай суу ичет. Анда өліктер бар екен мында. О, көңүп койгон дарыянын суу тайынан жатат өткөн малдын өлүктөрү. Бар жок ошо өлүктөр жатат. Азыр мен айткам, Лаврашта келет азыр бул жерде. Она 5 ай суу ичет, чыга алышпайт, коркутат. Мага ошо басым болуп атат. Конечно, бул жерде тегиз жамбыр жаап, суу келе турган болсо, бул испарение оорумла иттер кетти, азыр айдын иттери бар жок качышты, көрдүңөр. Азыр видеосунан тартып койдум алдынан. Мен бул видеону көрсөтүп барганыма мени уже акимам уже айлык көтөрүп, мына көчүрөбүз деп эме кылды. Басып. Бул жерден центрде чогултуп, 70 баланы чогулткан жалганбы, үйгө келди, эки машина эки жакка туруп алган, толук күчтү Onday deme, onday. Özüne otur. Sabiraydı. 30-40 жылдан бeri şu жерге төгүлүп келет. Күнү болсо бирок коюп коелу да киргизбей эле жатат. Men bu yerda yashayman. Men bu yerda moshincha ko'rayım odamlarni ko'pchilik mendan жұмысымdan olgan deb qo'ygan. El görkenler bir de ortadır aylak etmez. Oo! Aklamam hiç var burada. Meclisine geçin de günde kaldı. Abanam koydu. Sınıf günü gelip şöyle yaşatacağım. Emeği iş kılavuz degenden keyin işteyim degenden keyin işteş керек да. Men mına qancha çoğulup bolsa aytam sizlarga. Ben тазалык карагыла бул президенттин жандыгы бар. Тазалык мурас деген, жашыл мурас деген анда болчу. Men aytam ошо жерде ушу сөздөр бар да айтылат. Чыккандан кийин мындан бу жерде баалар башка эле макул десиңер чыккандан кийин ошо ойлор мында эле калат депчи. Ошондой болуп атат мына. Қанша күн мөлет береді алсыз? 15 күн 15 күн мөлет береді. Бұл емес. Сол аяғында қарақшы ана. Оны бар жоқ, бар. Барын алдырып. Kömür maya da bir hafta sürdürüp onları sürdürüp tazlap
Жаш акылла көп. 15 күн өтіп. Туктуму? Geçen gün hakim da gelip tepkide tazlangan ekan. Aynı şartlarda. Анда болгон жок тазалаган. Көрдүңүз, мына биз азыр мына келгенде техника жок болгондо өтө алмак эмес экенбиз да бул жаккачы. Жолдор полный экен, мусор турбай менен. Мен ушул жерге башына эле төгүп коюп Барбанан көрдүк. Biz daha ошо борим жок. У нас тоже такая проблема с мусором. Ошого ана мындай кылып, берке. Балабы жигитке муну жаман көрбөгүлө. Айтчы. Любой эле адамдын өзү жердешин кандай адам болбосун бул айтып сунуш берип атат. Şu тазалап койгула мына нерсени депчи. Siz bunu jaman ko'rsatib, har kimga bunu qo'rqitib, ne qo'rqasizlar buni? Boshdan bir talchoq chash o'tirgan bo'lsa anda qilasizlar. Turgan adam yo'q bu. Men aytib qo'yim, chiqib turibdi hozir. Manda qildilar. Андай факты болгон жок бизде лично. Пусть он скажет. Хорошо, manda qil. Aytib o'tib, men qaytalab qo'yayin. Kiybegilar. Ушул айтпаса, ушул жер калат да ушул мусорхана болупчу. Буну айтканда бизде келип отурабыз да. Men aytamı da, men sunuş bergilerde. Bu sunuş berip gelip atpay bunaki. Mana tozalap koyulabay elerde. Ölüktör жатат мындай болуп. Бул жак өзү билет, 30 жылдан бери жолдо каттайт, ол жерде үлүшү бар. Бул жак айткандан бери 10 жылдан бери сүзүлүп келет. Жана кеңеш депутат болуп келди да бул киши айтканда бул тазалатабыз. Анда бул башка жактан миликтер. Жана андай кылбасын. Саясат кылып. Тазалатканды 10 жылдан бери тазалатсам мындай болуп өттү мында. Ойнор болбойсуң аны болуп. Адамный момент ошол отдельный немени курдуруп атабыз, ошол жак болсо аман милицияларды алып келип бул жака коюп атса так. Токтото албайсың ооба. Өзүнүн şu жерде. Биз андай деп айтыш айтабыз. Өз работа. Жерин саныш, зарыл эми элекенде күнү анчын 24 саат бою как армиядагыдай бир немени коюш керек болуп атат да. Караулный. Ошо өзүнү коюп койгула. Өзүнү коюп койгула, айлык чыгарып. Бул жерден жер карап туруп полигон кылбайсыздар бул жергечи. Биз на данный момент ылдый жака эметкенбиз. Полигон айтып атышпайбы? Биз жерге төгөйл десек, жер болуп атат. Полигон Бишкектен мектептен алып келдилер. Бардыгын жасап жатабыз. Документтен алып келдик. Азыр район трансформация уже карайт жакындачы. Чечилет туда каласа. Ол жаңы жылга чейин биз уже салкын ачабыз. Местный кеңештен 1 миллион акча бөлдүк. Бүт забор менен оруп, тосупчу, бүт талапка жооп бере турган кылып ачабыз. Onu açkandaям здесь будут долго высыпать. Здесь кто-то должен контролировать. Потому что народ такой. А потом у нас самый большой населенный Карасуйский район. Bir мусороперерабатывающий завод курбайсыңар вы? Такие все умные. Ова, мы мучаемся, у нас там тоже, Домдын içine тоже со всего этого привозят тазалайбыз. Что надо сжигать, там сортируем, но не успеваем же мы. Надо один завод строить, как вы думаете? У нас самый большой населенный район, Карасу район. Иттерди өзүңөр көмгүлөр. Сен айтып атасың атымы богун эле төгөн. Пожалуйста, результат. Биз вот бар жокту мындай ченеп күйгөнгө нема кылганга мусорга айтып атабыз адамдан. Надо вести работу, сен ондан көрө вести работу кыл. Если хочешь помочь. Субботник кылдыр. Чык сен дагы жарансың, отсадырды жарансың. Ооба. Иштесен болбосо ошол жерде контроль болуп. Айлык чыгарып беришет мына айыл өкмөткө. Эми акимдин агенциясына ташып берип, могул жерде кичине өздөштүргө бул жигитке бергиле дегенне. Макул деп бул жигит өзү берейин деп аткан, ушул жерде сага берейин мусурларды алып түскөн деген өздөштүргө. Сен ушул жерге көчөт эп, кара сайдын муштарын деп турган. Siz bana çakırınızda, delegat çakırınızda, onu bile toplumuna çakırıp vardım. Limfit'te, Askal'da fotoğrafı metrologuna kaymen çıktım. Altın degen jaran çıkıp aldım, men buğun tutup, siz özünüz pompoçayın vardınız. Milisiyalarda koydunuz da, milisiyalar getip kalganına baylaştı. Altın men buğun tutup, özünüz bakırıp çıktınız. Aklımdan vardınız, özünüz de. Men oşada altın aytты, sen ne musurdu tartasın, ne video kılıp aylak koydu, jamandap çıkasın de, men buğun tutup, eme kıldı. Men zavileniya жаздым, каттадым. Аңа айлап көтүн өзүнө байланышка чыктым, мен бууда өткөндө аким айткан буга алтын деген жаран жакындабасын буга. Жакындатпагын, буга задача берген, менин көзүмдө саат 8де кабыл алган аким мени. Чү
bir saat işten keyin. Bunda öz apargan, öz tayinladılar. Militsiya chechetdi. Ya bu boyunca Zeydin Islamovich qurultay mezgilida o'sha nima bunga ham eshitgani belgiladi. ko'pchilik elning ostida bunday o'quva bo'lsin deb militsiyalar chaqirib borib terishtirdi degan işte. Al qurultayga janishlar tekshirish yo'q. Al kuni bir delegat qo'yamiz. Zeydin Islamovich на данный момент dokumentlarni o'tib arxeologiya merak butun Bishkekka chegib borib kelgan. Yemisizlar aytib so'z bu ko'rib o'tmazdim явно mana bu jeringiz, mana bu jeringiz. Qo'ysin bu sen orada. Qaraysiz. Bu yerda Zeydin Islamovich bizda poligon yo'q bo'lganligini байланыштуу bu yerda bunday bespredel bo'lib tөгүп el uylanib qolgan ekan. No bizde именно sozur, bizden sozur, biz dokumentlerini turlap oşol masalani checheli deb lishni aqchada ele mana deputatlar tilib turadi. Aqchadalar bölüp oşol masalani emetganmiz. Hurmatli Zeydin Islamovich. Bizda nima yo'q. Qatqaruv olamiz, borda. Söz men kelbe jön chaqirganda вообще анда oyoq sop sonun echteke yo'q deb aytmagan ekansiz da bana. Shu yerda shuncha narsalarni men turib donani mo'yniga org'alib anda qilib o'tasan deb menda qilib. Жалалып турасыз. Endi Zeydin Islamovich ishtagan yeri kemchilik bo'ldi barliq yerda. O'shani boshlaysiz mana ana kelgan men bu yoq kim bo'ldi? Yo'q, endi просто yo'q, biroz Может, mendan burada sen ham ko'rasan hozir. Yo'q, endi siz qanday? Men просто сроком. С мусором у нас глобальная проблема. Мы тоже поднимаем не раз. Aqras Aslanch. Mana 15 kundan beri oldim aytib kelasiz. Bular yer emas aytdim mana, ola buла bo'lib jiradi mana boshqa. Qo'zg'ab qo'shilib bordim manda. Onun için eldi çıkarış gerek. Çıkarsın el tashladim, elni chiqarg'ilab eldi chiqaraylik. Да. Давайте субботник устроим. Qilg'izlar mana shag'al bor ekan. Unda surib javob tashlagalar hech takat bo'lmaydi. Elni chiqaramiz 30 adırdan 5 elni. Ma'qul Aslanch. Ну да. Ова. Мы согласны. Субботник qilamiz. Şimdi bu yoqqa ana yerga bir, потому что hozircha biz ekos xo'p mayli degan men ana yerda tunda birov kelib to'yib ketsa dag'i Şlagbaumda sındırıp yetişti, oydu bile. Poligonda açıp bitiriz yani. Uzak вообще girmey turağını ошол жака апарабыз. Поставьте его Videolar chaqirib, video обращение qilib qo'ysak. Bu narsa o'sha poligon pizza berdi. Video обращение qilib bardığını subботникка chaqirdilar. Chiqaylik. Kelayotgan subботник. Ова. Что надо сжечь, давайте сожгем. Ова. Biz именно депутаттар Başta özgür çıkıyor. Özgür başlayız. Özgür halk kontrol, özgür tergili başlar. Ana başta el çıkartın. Tamam. И вот его поставьте сюда. Вот у нас тоже предложение есть. Как Layıcılar özler şilafasına hoşuna. Gel Adamda. Bana жерден ишine qarab, özün şöyle onu üstüne bir jakarını boşkalar şöyle oynuyor. Yani oyuna topağa yapsın da. Ulan maşallah. Şu жерді қолдан kesip bir setка тосып берсеңер жақсы болот беле. Onu Айтпа, 4 ай су içет bu yerden. Onu eciler getirdi. Bu yerden su içecek falan. Suyu atın çarçadı. Aldıraz, ece aldırıp set katasız. Az akça bölüngön. Akça bölüngön. Şunday kılsanlar жақсы болады. Ulan sudan elden nime atıp айтатын айырбасшылар неме тазалатып жүр кайралы элдер тыгып отурат. Сүргүрөт өзү экспорт адамга зыян да бул эми. Мына кичинекей неберелерибиз бар, ар бирөөдө 5-6 неберебиз бар.
Ошо жашоо кыйын болуп атат бу жерде. Жыто, наркы бушка. Кайнардан анан чукурайып келсе, жазгыжа эме селечен ушу. Көрөгөн мен анан айтып алам. Көрөсүң. Şimdi bizde Mehmet'inde o. Buna çımında o soğukta bir kayıtlanır. Жассыңар айнана, нөй губернатор бала. Тынсыңар. Жакшы келипсиң айнан, Кудай өмүрүң узун кылсын. Айнана. Ана өкмөттүн дамбасы. Онда илгери мен Урманайга барып, проект смета кылдырып жүрүп, жасаттырса мен ошол жерде 1 эле метр калды. Ана ак таш турат го. 1 метр. Эгер быйыл жазгы күн келсе, шыпыр эле кетет, дамба баары кетет. Өзү 55 метр болуш керек экен, проект боюнча прораб айтканда. 25 метр жасаган, 30 метр кайка кетти, Кудай билет. Bir göz nazardan biri gelip toktottum işte. Ekinci aceleye jakta. Bak diğeri alıp gitti de köprü salalı degen boyunca çok gitti. Buna geldi. 55 metre boş kere geldi. Buna kaçaran o şekilde yaşayın değil mi? Aynen. Anam buna köprüde koy bakıp yürüp gördüm. Özü geçeyim bu kadar. Ana o yerde köprü düşüyor atar. Çıpta kabağı şahıl sal ona yer düşüyor atar. Ошанын өздөрү деле жакшы билсе керек. Жырдап түшкөн көпүрөнүн үстүнө толуктап коюп атат да. Ана мына 50 сантиметрден толуктап 5 метр жасап калган 30 метрин ким алып кетти? Право? Мына 55 метр. Мен главный бухгалтер иштегем. Районда милицияда. Oğlum ardı getirgen Yok, nasıl emez? Ana taldın aslında 55 metre olmuş gerek. Kördük zambada var. Мына сайдын чукурун карасаң, эртең сай келсе, Ananda 1,5 metre turar. Ak taş o yerde iyi durur. Ana taldın iyi. Eğer bir gelçi olsa damarın bari sıkıntı. Ben o şeyde yaşayayım da. Hadi hala sanipstansa bizdeki ekoloji. Ana o yerde mi sanipstansa ayta görmüyorum. Ben nüyünün arkasına koyduşta üyülüptü. Sanipstansa arabaydı. Ömründe gelgen emas bu sanipstansa вообще. Айыл өкмөт каталайт. Азыркы жаңы мыйзам боюнча бардыгын айыл өкмөтүнө берген. Мусулда караган ошондукта деле кылган. Биз санитарияда неме жок болсо да функциябыз бир десе дагы кара суга айтабыз. Чогуу иштейсиз боюнча. Ошону айтыш керек да, эл өзү келип төгүп коюрат. Айыл өкмөт кызылып атат. Men тазалап сыпырып койгону багып. Бу жер айыл не деп аталат? Taldın marjağında kötörülüp çıkkan. Ana barıp kara yukkan. Aynen. Жақсы gelipsiniz. Ana o yerde taldın. Bak bunda jatan falan. Ошону карап койгула сенен сүздүрүп коесуң ары. көпүрөдө отуруп кеткен балам. Жырынан менен жана деме Дагы bir söz. Buna yolda kamaz ötüyorlar. Ötmesinci kamaz. Biz buna yolda deseyim ben. Yol var beri kamaz ötüyor. Şurada belli böyle koysun ya. Kamazları yan yana var. Tabla bak koşacağım. Niye geliyor? Yana mı var? Ha sonra bak. Bu zaten kalına keter olursa hani moyak örüp geçsin. Mana nemen kim aldı? Tam ayında kim aldı kanka? Türkiye ana. Abdel Kortay. Kaptarını örtüyorum ben. Zaten geçer geldiğinden ondan alıp koyuyorsun dedim. Hani var bir video tartışıyor. Kaptarına bir şey örtüyorsun. Alğandan mına koşanlar seni akurat işletiş gerekti. Turav, hem senin arkana, senin arkana biz örtüyorsun, örtüyorsun de. Ana hem senin arkana biz sözü kuşumuz gerekti. Unan kara, sürem, ananı kara. Turav, kim ben, sen öldüresin de. Sen öldürdün ya, sen. Ay başında çakırıp Manda жолдунда трассанын жеринде жашайсың болчу. Ар бир үйгө айтып келет, не кыласың? Ишкана болсо ишканага айтып койгола, жолдун боюнда кылып толуп топлап коет деп несі бар экен. Ооба. Турса бардым. Ол мына көпүрөк боюнча мен эмчеси жөнөтөмүн. Tilpat aldırıp koyuyorlar çıktı. Buradan gel. Demesi zor keçin. Boyun kulağız.
Ато иштеккен булар. Oldu, ben emçeye söyletiyorum. Ha köprüktü karaydı, Cenab-ı siz kayıtkan dambanıga sen barıp tükşe berset onda. Mapılı? Мындай да укам. Aynen. Ana damba 55 metr proyekt boyunca. Айтып атпаймынбы? Бир бая мен жазгандан кийин анан ушул жерге келип анан Кушпака бармалында ушул дамбаны кылды. Кушпаканыкын узун кылды. Биздикин канча деди, мен бая чай берем да күндө обедтеге ичкиле деп. Анан ошондо ошо бала айтты да немеде. Эже 55 метр Кудай кааласа сиздин маңдайыңыз жабык. 55 эмес. Мен балам менен алиги немени тартсам, мен жеріне барып келгем аны. Андан тышкары 5-нчи күнү машинада кайта жөгөдүп кетип жүрдүм. Анан эме силер мен укпаса силерди укпасалар ким укпамак? Айлык көтүнөн дагы Нозинода бүтүрөм деп мага берген да, аяна. Эми мына качан чогулуп болгонсон айтам мен туурабы? Тазалык карагыла биринчи. Тартип болсун депчи. Ал жерде өзүбүз барып чүмөтөттөн убакыт. Az biz başta iki teknik ettir en başlaştı, az en başladık. Emin mada biz ayttık az 15 gün prok gördük men ötürdü. Karagıla. Ana buna aile hükümet buna men aytıp koyuyorum ben. Bir erte men tur saat 6'da tanga baldı. Biz gıdırıp çıktılar. Teritoriyan kara, kayerde musur jatat, kayerde örük jatat, bardın görmesler onda. Kayerde problemi jatat, ana işke kelip oradan tapşırmana bergin ana hiç. Kimse ülgöt ölüyormuş işteken de anı şimdi. Бар бүт түзөлүү маалымат берген. Мен наркы жумада барам деп өдүм да телефон. Siz gelip etkisiz malumatlı bergeniz. Ama abiyom çok olup kaldı, sırtlar kalgan da. 15 gün içinde zaten kayıp. Çok abiyom oldu. Ana mına жолдун boydasın var buna. Daim aytam ne? Çoğun жолдун boydagılar тазалык айыл өкмөттөр депчи. Evet. Manda ишканаларды кара мына мусулар топтоп алып отурушат мында кылышып алыпчы. Өзгөр кубайсың, ишканага территориясы бар, ишканага дайындагыла. Ар бир жашоочунун үйүнүн алдына айтып, тазалап койгула деп койсо, эртең менен чыгып тазалап койт анда. Kaldırız. Sen şimdi kaldırız. Da işteyim dedim olmasa işteyelim anda. Büyük bir şey onlar. İşte albasalar onu boşaltmadan koy, biz işte alıp etkimizde işteyip adamlarla boşaltıp bir yere ketkiler. Ben var ringlerini korkanda kelip şunda tekşerip yürüzörü işe. 5-нчи күнү саат 3-төн баштап эл менен жолу караңгыга чейин маршруттайын боюн кыдырдым да, жөө кыдырдым. Жөө кыдырган. Анан буга да звонт эттим, кайра жанаңды карагын. Наркы жумада кайра келемин бул жерге депчи. Анан техникаларды бүгүн жаңгырыштым. Geçe gün daha gündür. Gündür şurada da abi çok kaldı. Bunu kalalım. Yani saat 15 günde. Бер жагына временный накопитель жаса деп буяка тапшырма берилген. Себеби дегенде азыр Сарболот айыл өкмөтү менен биз азыр полигонду чечип атабыз. Ана депутаттар менен кайра азыр колдоп беребиз деп атат. Эми депутат өткөндө колдоп коюшканда. Азыр жакын сессияда колдоп беребиз деп атат. Сарболоттуку территориальный бул Сарболоттун жерлери бар да, бияка жакынчы. Анан ошол жерден полигон ачалды деп атабыз. Мына сарайдын полигону бүт кол коюп бердик, трансформация жасап бердик. Жаңаркы Кудай кааласа бүтүп калды да полигонучу. Ошол эми баардыгы келип ошо полигон жоктон келип чыгат. Ошондон чыгып атат да полигон жоктон. Ошого дагы берилди да, тапшырма берилди. Ар бир айыл өкмөт өзүнүн полигон ачсын. Жасаш. 1 жылдан бери издетип атабыз. Эми экологдор менен келгенде же айылга жакын болуп калып атат, же сууга жакын болуп калып атат да, өздөрү нормалар бар экен ал жердечи. Азыр дагы бир чоң полигонду таап атабыз. Эми Мады менен Наримандын чек арасындагы. Ага дагы биздин элибиз каршы болуп атат да, туруп. Бул жерге болбойт эмне депчи. Мына 5-нчи күнү айыл өкмөттөр менен кечинде сүйлөшкөк. Жеринен барып тур да эл менен жолугуш өткөрөлү депчи кайра. Эми полигондун тегерек четинин баары тозулат. Анан көпчүлүгү биздин үлүш жерлерибиз бар, аякка жанагы шамал болсо пакеттердин баары учат деп атат да.